Eblisibli apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikindi Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirishli pabal ut sahil cholejil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Tzolok salisantilhu, rikin saralux. Nikala kulbal salikagangelain tzolok salisantilhu, uchirul gutanain yokochi tzolok chirish hunchik rehebliqa tzolbal linashkabain kuank sachishunil li rahom shchol li Dios. Hana in li shakik rehebliqa tzolbal tzolok salisantilhu reli oshipohain ut li shholumil tzolbal chirul gutanain ashje tzolok chirish li chabil esilal. Reli chikyal nak li shkebal shkutzbal li chabil esilal li nakataw salisantilhu moko yalak anita na ruan chip anongkre. Sa hunchik li atin moko yalak anita li inka na alang sa lishchol ut li nashra chanjali lishchol li gagwa Dios na ruan chip anongkre li kanghelain. Hain hun li kanghel na panumang moko sa hunesal tarikin ban lishteng akwi li gagwa Dios banak li kanghelain re tsakal li nimakwal Dios. Le apostol Pablo nashkot sa kwi ke chanru nak toruk chish kambali chabil esilalain sa chish hunil eplinaher. Utrikin lishtuam le apostol Pablo kishkut nak kwijeku chanrush banungilain. Nekeshchele neketsilok rish lish kanghel le apostol Pablo nak kishbeni tana numenak li 21,500 kilómetros. Utmanakanaw nak napal re li behain li kishbeni le apostol Pablo kishbanu chirok. Utnakanaw kwi nak mokohunsut tahkwi kikwang salit alam. Le apostol Pablo kishnumsi nabal reheb li shonal saeb li shnin khalebruk akibal hochak saeb li najejaran Corinto ut Efeso. Ut sashkotsbali esilal saeb li najejain nashnaw nak nabaleb li poyenam li nekikulakaran moko aranepta nekeshkamban li chabil esilalain hohun li ikyah salirame salishole ut nak nekekulak salish tenamite sa halanchik najej neke ruah kwi chish kotsbalain ut chihokain li ratin li qagwa Dios li evangelio wanak li chabil esilal chirish li qagwa Jesus yo chikik ut yo chinauman kamal ikyah yo chihirek sa shben chishhuni li choch. Aban hunchik li karu kishbanu li apostol Pablo haan rula ninkileb ebli igles li kishten qaheb chikwa klik resh ebaleb sail shol resh kwakle sinkileb li shol salish babal ut kwankeb na baleb chiklach ak pabanel li kyokeb akwi tsaqong rahlal kutan sa li hunhung reheb li igles. Shqabih kwi nak ho eli apostol Pablo inkana ruchi shikrula ninkileb ebli iglesan nashtsibali shuhe ut nashtaqlali esilal. Kirokseb akli rechik angel resh kambali esilalain utshulti kankileb rechik hokain nak ebli hunhung lak pabanel kwankeb salishchol ut nashkosh laheb hunelik. Le apostol Pablo kishtaklali esil reheb ebli iglesia aran Colosas ut nakataw salihu Colosenses 4, 7 ut 9 versículo 9 haan tsakalach nak nintakla erikin re nak terabi kwesil ut tishkohob olchan. Nakakeretal nak li igles, yo ke bakwish ka ushchirish li apostol Pablo, shbanak li apostol Pablo arin kwang salits alam. Ut ebli komon nikerachrash na ubal chanru kwang li apostol Pablo. Chirisha in aksyo adi nagakwichak sa hun reheb li katsol balchak sa shtiklahik. Laktikiko, haan hun reheb li kwip chikwing li keshteng ali apostol Pablo aran Asia. Kabiak li karuna shtiqa li apostol Pablo salihu Colosenses capítulo 4 versículo 7. Laktikiko liquitzin raroim ban chabilak angel utkwech mosil chiruli qaqwa tishk eche nau chishkhunili yokin chishpanunkil chanreheb lakpa banelaran salihu Hechos 20 versículo 4 nakataw resilal nakhain kiroch benichak li apostol Pablo
reshik aran Jerusalén. Kikuan nakwi rochben le apóstol Pablo nakeshkamshka sutil sa alam aran Roma. Ut Roma kitaklak chish kambali chabil esilal chokreheb eblak papanel aran Éfeso. Resh ten ankil chikwaklik lik angeli yochi ushmang sa epli tenamitaan. Ut kishkoshlah kwi chan liqatsulbal shtaklankil lachtikiko aran Éfeso rochben lachtito. Lachtito kwan chakaran. Le apóstol Pablo kishkoshlah kwi chan liqatsulbal shtaklankil aran Creta. Barkwi nataulimang chak lachtito ay nakataw sa lihu Tito 3:12. Rochben chak lach Onésimo. Jun likwing likishtaw lishyalalil li evangelio kishtaw li chabil esilal uchirishain sho atina kakwichak sa jun reheb liqatsulbal. Ari nakakeretal chanrulish kaush le apóstol Pablo usahanin kanaruchi kulak kishtakle bach esil kishtzei baheb shu abanan kishtyal shkwak lisingkil shole eblak papanel renakinga atach inang lishole salipabal. Jueblak Colosas, jueblak Éfeso uchihoka in le apóstol Pablo kishkut besilish ni malish rahom rikin lish igles le qagwa Dios. Kishbanu lish angel chitzakal reru ho kwan ksashben hosh qabijak chirulish amansh nume. Utsashkaba chishunila in lichabil esilal kiabik resil sa nabalchik ebritenamit. Arunash kutchako chishunila in li yokochish solbal lishrabal li qagwa Jesus. Maani hunak li truk chibanunkre lik angela in kuinganash rali ni mahkwal Dios. Kuinganash rali ni mahkwal Dios chi anchalil ishchor utnashqashtesirin chik angelak chiru. Hain angel ru chokre lak papanel renak truk shbanunkil lish angel. Abanan kui maga lish rahom li qagwa Dios qikin. Mukotoruk tash banunkil ik angelain ut mukotoruk ta chishkol balqi la oach kui. Huganak liqakuan hikri in liqakua Dios ahel rusa liqayuam uchbanunkila in rahlal kutan sikbal liqakua Dios rahlal kutan renak turu qahkui chikik utqataw liqamets lishkakub liqachol sashkabal liqakua Jesus resh banunkil chishkhuni litene bambil saqabe qoralash kahol leni mahkwal Dios liqakua chosob disin qakwe usahun chik liqak angel